ngakutshela ngalomfana akana lutho lokumasaka ngisho uyazona zakwayikuthanda ngakhetha wena phakathi kwemiliyoni of women ikhona la emhlabeni awubona uvele ngisho mama salibonani bofoni isembonani baba hayi yazi lafanele na bofoni unkosikazi wakho yini hayi ngomngane nje ngithe sike siphume nje dala sike ngibone ukuthi bebezi nkosikazi umngane wakho fanele yona njengabantu bephuma njengoba la nje bathi sedrobheni emapaki lapha thina lakhona lokho amazikapthina lezi lokho yini madala ukuthi masiyabe sisidla lathi silahlisa nje siqoqa sisidla suka lo muzi wenye indoda wena mfana ma kule into esirongo nya icorrect eteleni into mfoyo ngiyakwazi unazelele wena ngakuthathanga yena yaqina ukuthetha akhulu kodwa akula kahle sima impande ngithole mothi khamba ngamavili ayi4 ene futhi into engithi ngisho madala ngiyazi ukuthi isizila amachemba zangu4 so kusho ukuthi omunye usangangena esayidini lakho omunye kwelakho kwana hayi lokho ke bafana bami ukuthi umuzi uyashejwa sikuzwa ngani bedroom ikamelo bafana bami mina sikwazi lokho ukuthi ikamelo liyashejwa hayi sidala sizothinta madala hayi bafana bami seliza hamba hawo lizitholelelani salokwazi phela mdala hawo lasibizela bokhokho bathi intshade hayi inkani manje okay kulungile nazo uyahlupha lo madala khathumazela nga ungasikudala ukumbona la yilo ubananzelele maybe uyakucrashela mina vele ngeke ngifune every time nxa ngilaye vele kayikela ukuthuthi efike khulume efike vele uthutha ngaphi khona uyayithanda iphaki la engikhulwa nje udinga nephaki wena siya ngaphi wena ngahlali phansi sure kumbe afa belidloza sebenzela abazulu ngodondolo ukuthi ibhize phaki ngodondolo ngeke phela thina kambe sengizwele yaphelwa le appetite beka ngapha phela beka ngapha sure umuntu sezwa phela baby hello oh right uthashis sorry ukuthi ngekule line kokhala phana manje abantu bangikhona ngani ubhala ngama receipt ayisokajala thina emakhaya i44 ukuthi uyathenga uhamba ngale manje uyaphiwa receipt uhambe esitting room uyehlala ukasaphekwa uorder engakaphekwa engakavuthwa ulinda usalinde basibela senjalo lapha idrinkinga ngiyela mathi kuphela idrink asena tamazi hayi lokho ngidinga soze ngikwanise ikhiwa lami injalo kangifoli kodwa ke hayi asidle wona ama chips right njalo every time ungazi anjengona ukuthi mina umuntu wezimali zayo but imali azikaphuma ebank ngoba bayibanje enye yayibanjele ebank bathi ndrawile yabiyalela phakathi uhlala usitho njalo ngalesimo ukuthi okay angikakhumbula ngitshela ngithi kumele ngiye esikoleni lapha esigaba isikole sami ngiyenzile ikhasi beauty phela ngiyame beauty wathi umuhle kangawenza ibeauty uyashaya wena umuhle yenza ibeauty ibeauty bayele ufuna ukuba angel ulela phela ukuthi ngithi so ngifuna imali phela esikoleni imali vele imali numa man leo hayi uyakwanisela la uyakwanisela
liyathenga i-20 usa le kuthengiswa kuthiwa sibusisiwe isande siphayo kulesincicha mina kupili kunesamo wena esapho esibusiswa ngoba siyamukela look alright kanti kufuneka malini $50 uyazi $50 alright anti yena le imali nice le ngeka mastanda ngokuthi le nto angaphatha ile buyela phakathi yi-15 mali ngiyela leyi 50 usa yena leyi what is the one kulezi nsuku kathikini ayithenge le mali le so uthi ufuna malini right usho ukuthi 50 usa wona uyazi mana ngudingene okuyimadlana la uhambe ukuthi wena uthanda imali straight uthanda imali ngani uyipaper plate ngani wazalele bank ubuhle bakho i-beauty yakho yena leyi ukuzigcobisa yikho khona umuhle nga umuhle hayi for mina uthengisa abanye abantu into zami la ukubonisa abanye abantu bambala yini la kule ngathi sempelele khona sempela anti uthi ama-50 usa afuni ukuthatha 100 rand imali le isashoda vele hayi unjalo kuphela uthanda ngangeke ngokwanisa ngunike imali kuyashota ngunike imali kuyashota hayi hayi letha le ubona ngani ngingasiyadlala ubona ngani mina ngisigwili mina umuntu wezimali zakhe I went to UK I coming back I came back yesterday they were saying ama-client azandandela azonini alright it's fine but let me check because angiboni kahle alright le ifoni yami this is special phone is $2,000 imali yonke le engispende e-UK thenga ifoni right it's okay mana ngenzele so right 200 umbili nasi 20 le lapha zokugcina ile i5 months ubhadala irent usidla uthenga i-makeup i-beauty yakho yabona la hayi hamba wona wona mina uthi mina ngikiwa ngakutshela kamnandi mina phela ubuhlungu sefikile wena uthi sofa silahlane wena hallo oh boy how kati nguwe wena mfana ma ubani mina yangazi hayi ngithi yangazi yini into yakuqala noma ungazikumthandela ukhona lapha lena nje ukufikira khona bepark ngicela emthandele ngale ungazokhuluma amanga la mntana amanga ukuthi ungazokhuluma amanga ukuthi ngaba la manga ngimdala ngingaka wena mfana uyanukela futhi hayi hambe igeza lo inkinga ingake liphunga lalo mdala lo unganolala le Kana mdala lesifayini vele unuka kangaka indaba la liziphatha so liziphatha buthapha so abantu usisi womuhle njengapha kungcoso ngumfana lokhu manje mdala wena ntombi yake ndala kumfica wena zange ngiphosa la ngisale endleleni ngale emakhaya ngathi hayi mdala ulamanga bheke hayi ngamanga ulamanga hayi ulamanga umdala lokho ngikutshela kumulezi imba inchempene yakuyilana emarket baqede mfana wami bawo sobona ngawe boy hayi awungasela kanti mina ngithi mina papa ngiyakuthatha mina Lwana alalela ngithe Lwana sasithandana but ngimbone esengani selo hayi unyizolo ukhamba so namhlanje asathandana ngivose yesterday sizaphela sibonane kodwa ngizakufonela nembamba imbayo ngizayilungisisa indaba leya and sharp baby bye bye